Rero bakunze ba Samuzos TV nizera ko umeze neza, bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Rero ikipe y'igihugu ya Nigeria yanze gukina na Libya kubera kwakirwa nabi. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yafashe rutemikirere yisubirira iwabo nyuma y'uko itsimbaraye ku mwanzuro ko kudakina na Libya bijyanye n'uko bakiriwe nabi muri iki gihugu. Ku munsi w'ejo ku wa kabiri saa 12 nibwo byari biteganyijwe ko ikipe ya Libya izakira Nigeria mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2025 kizabera muri Maroc. Ariko kuri ubu ntabwo uyu mukino ukibaye. Mu mugoroba wo kuri uyu wa mbere ikipe y'igihugu ya Nigeria yari yamaze gufata indege isubira iwabo. Nyuma y'uko yari yageze muri iki gihugu. Ibi byatewe n'uko ubwo ku munsi w'ejo ku cyumweru iyi kipe y'igihugu yageraga muri Libya yakiriwe nabi cyane. Byatangiye indege y'ikipe y'igihugu ya Nigeria iyo ijyanwa i Tripoli aho kujyanwa i Benghazi aho umukino wari kuzabera. Nyuma y'uko kugera ku kibuga cy'indege abakinnyi b'iyi kipe y'igihugu bahamaze amasaha arenga 12 babuze ubufasha. Imizigo yabo yafatiriwe interineti yakuweho nta biryo nta byo kunywa ndetse n'amarembo asohoka yafunzwe naho kunyura hahari, dore ko n'uwari ubatwaye yaraye mu ndege. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF ryavuze ko akanama gashinzwe imyitwarire katangiye gukora iperereza kuri iki kibazo ndetse ko uwo kizasanga yararenze ku mahame yaryo azahanwa. Umukino ubanza wari wahuje aya makipe yombi muri Nigeria warangiye Super Eagles itsinze igitego 1-0. Yanga akaba ari amakuru twagezagaho ku bufatanye na Samuzos TV. Bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ukomeze kubona amakuru ku gihe nk'aya ngaya meza y'imyidagaduro n'ayandi mugenda mukenera. Thank you.